somo ambayo imesema andaa kwanza wewe. Somo ambao tutakayoizungumzia imesema andaa kwanza wewe. Kama tumesema andaa kwanza wewe kwa sababu kuna mwenye hata andaa. Amen. Nisikuchoshe, nitakusiwe wima, basi kwanza tusome andiko. Mwanzo 1:1-3. Kitabu cha Mwanzo 1:1-3. 1:1-3 tunasoma katika jina la Yesu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Pamoja na kuziumba, lakini ilikuwa ukiwa tena utupu, nayo giza ilikuwa juu ya vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Lakini Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. 3 kwa kumaliza. Inasema nini? Mungu akasema, baada ya utupu na giza, Mungu akukaa kimya, akasema nini? Iwe nuru, ikawa nuru. Amen. Amen. Tupate nafasi na tulishangilie neno la Mungu. Kwa nini tuandae? Na kwa nini wewe uandae? Unajua ulimwengu huu ambao tunaishi, wengi tunateseka, nchi nyingi zinateseka, inawezekana hata kwetu ni kwa ajili ya maandalizi. Kama ushindi upo ni resulta ya maandalizi. Kama leo naweza pendeza, naweza vaa, ni kwa sababu kulikuwa maandalizi itamfanya mtu fulani apendeze. Pasipo yale maandalizi mtu yule hatapendeza. Kama miaka zenye zinakuja mbele watu watasema Penwele ni kanisa nzuri, kuna maandalizi fulani inafanyika. Na ndiyo maana siku ya leo tunakusanyika mimi na wewe kwa ajili ya kufanya ile maandalizi, purke Mungu wa mbingu na wengine waseme siku moja kuna watu mahali fulani walifanya jambo fulani. Amen. Haleluya. Lakini hii jambo inatuangamiza pasipo kuweka elimu na mafikira kwa ajili ya maandalizi. Ndoa haiwezi fanyika bila maandalizi. Kama leo naweza shimama na sauti yangu inasikilika kwenye barabara, kuna mtu wa kusinzia alikaa siku za kutosha, akawaza, akaandaa, akasema ni namna gani watu wanaweza cheza na sauti zisikiliki. Akaanza andaa. Mimi na wewe hatukukuepo na hatukujua na hakutuambia, lakini siku moja tukapata speaker, tukapata baffle na tukapata mambo mengine. Lakini maandalizi haikuishia pale. Mwingine akawaza kulikuwa bule ampli bule bwa Ancien Testament, mais minda créer ampli de puissance. Naye akacree ampli de puissance. Ni maandalizi. Donc tunaishi resultat ya walioandaa. Shetani iko na kushangaa sasa weye pasipo kuandaa maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Paske mwenye alituumba mimi na wewe ndio mwanzo wa kufanya maandalizi. Hapa tunakaa siku moja akawaza, mimi na wewe tukukuepo na akutuuliza. Akasema lazima mbingu na nchi ziwe. Mbingu na nchi zikawa. Lakini kwenye niko sana, nitakusinjo pilie kubwa nitashimamisha kwa ibada ya leo ni mstari wa 2. Kuna kaufunuo kadogo, Roho atusaidie mimi na wewe. Aseme pamoja na kufanya mbingu na nchi, megiza likafanya nini? Likatanda mahali pote. Biblia inatukonfirme hivi, aseme hakukukua kitu hata kimoja. Lakini mimi katika ufunuo na kuambia palikuwa kitu. Kilichofanya kile kitu kisionekane ni giza. Haleluya.
kilichofanya, narudilia, kile kitu kisionekane ni giza. Ukikuya 20h mwa hii kanisa tunazimisha mampule, kisha tunakwambia wende tuletea kiti yenye askofu anaikaliaka, utaanguka mwa hii biti mieleka juu hauoni na hauyu kwenye utapitie, na unaweza sema amkuaki kile kiti. Haleluya. Au unaweza kuya unarudia unasema sikufanya nini, sikukiona. Probleme haiko juu kile kitu hakiko, probleme ni fata mzuri. Biblia inasema ilikuwa ukiwa tena utupu. Lakini sikia Yohana 4:24 inasema Mungu ni roho. Sasa kwenye roho iko ni Mungu tayari mzima, anaenea bila kupungukiwa hata kitu hiki. Sasa kwenye Mungu iko njo mwangaza iko. Kwenye Mungu iko njo kwenye ndoa iko. Kwenye Mungu iko njo kwenye elevation iko, promotion. Donc kila kitu kiko mwa Mungu, me hakitaonekana mu maisha yako juu unajitenga na nuru. Haleluya. Sijui kama mimi nasikilika. Shabaha yangu muibada ya asubuhi ya leo nataka niweke tu pilie. Lakini tutazungumza kirefu watakao shiriki ibada za asubuhi. Unajua maisha yetu, hali tunayoishi, haiko probleme habiko. Probleme ni maandalizi. Pamoja na maandalizi, kutenda ni roho. Haleluya. Si tuko tunaandaa tuwe na kanisa yenye itaonekana mu makanisa zingine, tutoke mu biskuit yenye banasemaka bengine. Ni maandalizi, me unaweza kosa roho ya kuingia mu maandalizi. Haleluya. Me hii roho yenye ilikuwa juu ya uso wa maji ikiingia ndani mwako, tutakuona na utafanya. Sake Mungu hangisema mwanga uwe bila mbingu na nchi. Me ilibidi kwanza nchi iwe na mbingu, kisha njo Mungu aone kuna kosa kitu hapo. Mwanga iwe na ikawa. Ce n'est pas dire que aliishia pale. Ndio maana hii mafundisho tunachukua verse 3 za mwanzo wa Biblia na tunachukua verse 3 za mwisho wa Biblia. Utadevelope, utakomprendre ukubwa wa Mungu. Na katika maisha tunayo pupa ya kutaka biote bifanyike kwa siku hii. Wewe automatiquement unakuwa zaidi ya Mungu, juu na Mungu muweza wa yote hakubifanya kwa siku hii. Alibifanya kwa utaratibu. Mwanga inakuwa ndiyo, pamoja na kukua mwanga, megiza na mwanga vyote vingali na makonfli. Hii konfli itaisha haye. Njo anakalikilia anasema kumbe mwanga ikue parti yake na giza ikue parti yake. Haleluya. Kiongozi anaweza kuya hapa kuibada asubuhi, batumishi bote ya biko. Kuna kuya frere umoya mwenye anaingiaka tu na kutoka, hana huduma hata hii moyo. Kisha kiongozi anaangalia saa inaenda. Mimi njo ndahubiri, niongoze na nitahubiri. Anainamisha kichwa, anainua, anaona Olivier njo iko pale. Lakini mukalkile ya kiroho kiongozi ataona hakuna memutu. Pourquoi? Parce que angali mugiza, éclairage hayatoka. Mais ce n'est pas dire que hakuna kenye kiko mwa Olivier. Kiko, me akiyakuwa éclairé. Njo tunakuya na maya shoba mashakoshi. Kiongozi utahubiri we, unaongoza na we, aseme ya kukukua. Olivier anatuambia bongo. Minjo nilifungula mlango akaingia.
Probleme haiko lifungula mulango akaingia muweye muko. Me alikuwa pale. C'est pourquoi Biblia inasema ilikuwa ukiwa tena utupu. Giza ikatanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Kitu kikubwa au ujumbe mkubwa ni uandae maisha yako ya kiroho na ya kimwili, purke uonekane kwa Mungu na kwa wanadamu. Siku tunazoishi zinakuwa siku za kuhesabia. Ulichokiwazia na usichokiwazia ndio kiko kinatimilika. Lakini ulichokiwazia kamwe akitimiliki. Haleluya. Tulikuwa tu bien, tunaishi bien, ba projet biko banapanga, bakupanga kuoa biko banapanga, bakupanga kuolewa biko banaolewa. Me 30 seconde kila mtu alisahabu mwenzake. Mchungaji alishimama hapo. Pasteur, papa, vitu vilikuwa compliqué. Mu 30 secondes. Bitu vyenye hauwazii, haukupanga, me binafanya nini? Binafikiria. C'est pourquoi mwenye anaandaa vizuri maisha yake, anayuwaka mazuri inaweza fika na mabaya inaweza fika. Usione mtu anapendeza leo, anabadilisha kesho na kesho. Kuna sakrifisi alifanya. Na vile gisi Mungu akufanyaka biote siku moya, na wewe habitakuya siku hii moya. Utaanza mwekodime, unakula kiti, kesho utakuwa evangeliste, kesho pasteur, kesho mchungaji, kesho siyo representant legal. Me hii yote inalomba na utaratibu wa maandalizi. Oh, Esther alipataka mfalme. Oh, Asuero, haina problem. Me il faut uyue Esther alikuwa namna gani. Unaweza omba Mungu wa Esther, me ile condition inakuya ya Esther. Tunatafuta mwanamke wa kiana na kiapili akuwe gisi unayu. Utaenda kwa Asuero, jibu inasema unaweza jishofe. Si Esther alimfanyiaka, alikuwa na makondition. Anda purke benye bilifikiaka bengine bikufikie na we mwa ile circonstance. Amen. Nilishaka funza hapa somo yenye nasema kesho yako ni leo. Amen. Kesho yako ni leo. Bienye uko unafanya leo ndio bitakupa sifa kesho, au ndio bitakuzomea kesho. Anda vizuri utapata resultat, anda mubaya utapata tu resultat. Kama mtu kamoya tu kamwili saa mie mekananizidia murefu kuko na shimamia pomba mwenye mimi na wewe tunayua na anaikala kimya. Ni maandalizi. Kula Thompson, wende na kule na huku, mwiye niko muma, nikuwe mfupi mwembamba, nikuwe mrefu mwembamba, niko muma andalizi, itanipa resulta baadaye.